Ya hopo fefu ira ibu-ibu Komisi Perempuan datang irun si da Romai Lopalangi da isi tobali lalagi raera ni falua ba PA Komisi Perempuan ba tanggal 20 Asara Pawasiwalu 2020 arua. Tehale morri basura luka fasa ayat isara irugi 5 imane bada. Ba itere novi Yesu me luo sabato bala sesebi laivahe ni fahaenia la la fareha badangara. Baso varezai o esa balamane. Hana vamilau ziletola baluo sabato bahumie de Yesu imane khera. Hadia ni basomi gei. Hadia ni lau Davido me olofo ia ba avonia fao. Wanomo ia banomo lovalangi. Wa ihalu roti ni fegi adre. Ia ba ibe egei ba navonia fao. Siletola iani habe ha ere. Bai mani khera so aya sabato gei nono niha ada. Simani wapa so aya tidak ramali lovalangi. Salom. Ira Komisi Perempuan maafefu no ta ila batarongo sa ai wa no ibe e goroisa lovalangi wa baluo sabato ngaluo ni amoni ada. Yaya ni be nia ba goroisa si efa banguma ame ege te de luo polobase ba amoni ia ene ngaluo mo halewu ra uge ba halewu fefu ba iro fitu bongi luo polobase kholopalangi Yehova bei ba ya hadia ya halewu bata da goroisa Yehova ni be nia batamo gisara eli meloda irege ba oroisa da noto bali sa aifa atau ele bani Yahudi batamo gisara eli noto bali kebiasaan ra irege ba irolo migu lemu halewu ira bana soso halewu irolo sabato bani huku da sakali te noto bali fa atau olera ba malu da noto be to fali sa iba gira irara ada basi sama-sama me so Yesu bagulidana me fau ya khadani faha enia melater novi bala sesebi laivahe ma gandum to bali bala zora laa bagi nutu da bermia ira meloda la terteri vanua la terei kota mo fan ira misaba be ama amui mama ema taromali mama ema turi si sehi ira gime la ter noviare ba olofo ira ado laa bagi nutu da to bali fanga belera baba no hugazui la lara babe amui manuriai guturia somuso de der mila ila da ira farizai la protes la mani hana va mi falua zite bai ni falua ba ngalo sabato hana ba la protes beri me no so baka bagara irara fefu ngapa la dia ya halu te bai falua ba lo sabato ni huku da lela ila bala boto ba dedera va Yesus samusadre no lo balangi sami oruisa da misane lela ila bala boto ba dedera da bermelam sofu hana ba mi falua da sebenarnya noi tahu gira irara Yesu no iilah dia bahkan si dedera haba bangalungalui salah Yesu baba ngalungalui salah dani faha bano iilah si dedera Yesu wa hadre gila amuni engalo sabato ni faluara berme no tobe gira irara badau amuatara sa buah-buara leti fautu leti suno lo palangi baga muatara la usiva voi lo palangi ba ngapalo ni faluara baba ngalui soguna khera bala adalah huguna vera eluhania la amuni ngalo sabato bali buah-buara da si so bada zaluba ra farizai meloda adre ba i hau ke baba mi khera fa aboto bada de Yesu ibe duma hewisa milaa roti mi olofo ra Davido ira dra avenia fao ya ia meloda na tabaso morofuri da eba Sara mazui men tabaso morofuri ba telu moze telu faza dula efa ayati siwa morofuri ba da ya ia wa moi Davido ke Ahimelehi ba nomolo valangi ba i ada ge palazo ba ba apa ya degi siso ha
roti gedra eri si tebai la ani habu mina bahe bisa belau berme olofo ira berme lelala sae bani faluara adwa la amane roti da hewa ai tengah sinangnya era mina hula ibe duma da khra Yesu imane banguma hewa ai na tebai mina baberwa olofora berme soguna khra bagina da tolala a fagel geluhannya bani wonia bada amige wa ibe pa aboto bade de khra farisai wa tola la fa lua vo sebilai vahe irani faha la bali bala zora la bagina da berme olofo ira berme fanga belura da bawa babi ami manuria geturia lovalangi ada batola la sebile vahe balo sabato bala zora bagina da ena soba abelura bawa no huge terwara la rovofane babi ami zuima nuriega turia somusodede. Jadi ni adre Yesu badae wabalu sabato adre tenga fefu halewo tebai mu halewo gege simane si soba gera era dra farisai o. Ada batola imaneba ayat 5 imani khera so aya sabato gai nononiha adre elonia ba ya ia Yesus samesa lo walangi ia bangalo sabato. Na iwa lo palangi e bangalo sabato eluhania tola tafalua halewe bangalo sabato are nasi to bali famusu mangi lo palangi tola tafalua vemanga tarino geda bangalo sabato are nasi moi fanga beleda bawe amoi manuno lo palangi bawe amoi bapa sumangita kezoaya da ege luhania na tafo eluahamina ego hite de Yesu niwa enia penjelasannya bangalo sabato ari heda farisai o so protes ya ira meloda sambu satu patola la sesebiling halai wahe balazora la bagina teda hade geni arabada tengala hena tengala wa ba ina so geda mahimolu so geda basi dua wong ina ya fahuna heda lela era da fakonia so banga belura bagina teda bahadia ke luah pala sesebiling wahe pala ina so zu banga belura baba no huge ba maema turia somusodede si tebai ni falua bangalo sabato ya ia da ha ber bangalo kefe paulohi fa akayo ena ibu hari ibago heta ta oguna emane gine tu babu halu bangalo sabato da si tebai bapa non hakiriso ofeta ida beroso manu panon hakiriso bagina tu are irei we ami bamigu we ami bago sali bapa nunolo palangi bersibuk bahalu hulena bangalo sabato are ohito do dunia nasa ena isu tergifi bangalo sabato da si tebai sengaja saya da baba ngalui hari baba ngalui fa auri baba ngalui fa akayo mo kuna bangalo sabato padahal ni bi khada ginetu lo palangi iroi ngalo si sara fita ngalo si ene baba ngalui kefe hana na sabato kuna bangalo kefe bangalo si fitu bangalo sabato da ngalu lo palangi ni amoni eda tamuni bapa nuno lo palangi bapa musumangi so aya hewa eso halewe ni faluada bahalewe da bapa musumangi lo palangi jadi semani balo migu kheda ida tola modrino ita tarino geda manga ita ena tola moi fanga beleda bapa amui bapa sumangita bapa nuno lo palangi da se tola tafalua ena simane hadia ni wa Yesu Kristo ena da ni o eda ni faluada bangalo sabato si tobali fanuno lo palangi ni faluada bangalo sabato halewe ni halewe gigeda bangalo sabato sofeta baba masumangi lo palangi da tinga sofeta ba masumangi atau ba zokuna kheda semani da naromai lo palangi are mi ebolo saai ba dodemi mi tefaigo ena tola mu falua goroisa lo palangi are ya dohu